I pozdrav svima, evo ga, dobrodošli još jedan tutorial nakon dosta vremena i danas želim da vam pokažem kako da riješite jedan od najčešćih problema kod Minecrafta. Riječ je o ovome, znači report crash. Evo, ja sam skinuo jednu sliku sa Google, samo da vam pokažem na što mislim. Znači report crash i ovdje kao što vidite piše vam OpenGL, znači da vam definitivno nešto sa driverom od grafičke nije u redu. Ili ga nemate uopšte, ili ga morate updateovati. Kako sad to da provjerite? Ako ste već radili sistem nedavno, ako vam je neko radio sistem, predložio bih vam ovaj program. Znači, evo, link će biti u deskripciji, znači skidate ga preko torrenta, idete ovdje get this torrent, evo, mene se već skinuo, da ne bi čekali. Otvorite to, znači, i dobit ćete ovaj ovdje WinRAR. Iz WinRAR-a ćemo ići samo na setup, znači instalirat ga. Ok, next. Ovdje ćemo ga odznačiti run poslije instalacije, jer ga moramo krakovati. Ovo je sad stranica njihova, to nam ne treba. Idemo desni klik na njeg, properties, idemo ovdje open file location i tu ćemo ga krakovati. Crack je ovdje i imate za 64 bita i za 32, ovo ovdje 86, ovdje znači 32 bita. Kako da provjerite koji vam crack treba? Idemo na start i computer, idemo ovdje system properties. I ovdje system type ispod rama vam piše 64 ili 32 bitni operativni sistem. Znači, ako je 32 bitni, idete 86, ako je 64 bitni, onda 64. To uzmemo samo i provacimo vamo, krekujemo i continue. Kad smo to uradili, izaćemo iz svega. I još jedna bitna stvar, kad dolazimo u ovaj program, on će nas pitati da ga updateuje, ali to ne smijemo dopustiti. Znači, to ne smijemo prihvatiti. Znači, ovdje yes, idemo no, jer ako on njega updateuje, onda će da nam obnovi crack, onda neće program biti crackovan i on će moći ovo da skenira, ali će vam izbaciti da nemate full verziju. Znači, on je sad sam uradio, ali vi možete, znači, ovdje ponovo, pošto sam pričao, znači start PC scan. On je sad skenirao sve moje drivere i piše da nema nijedan driver da fali. Vama, ako nije u redu to, vam će vjerovatno da izbaci da ima, onda idete samo instaliraj drivere, skini drivere, instaliraj to i to. Sad, ako vam i poslije toga neće Minecraft, onda je to već druga priča, onda moramo da updateujemo vaš driver. Kako ćemo to uraditi? Idemo na start, computer, idemo system properties opet, idemo ovdje gore u lijevom gornjem ćošku, device manager. Onda idemo display adapters, evo ga ovdje, možda će vama biti negdje drugo raspoređeno, uglavnom display adapters, tu imate ime vaše grafičke. Idemo dvoklik na nju, idemo ovdje gore driver, onda update, jednostavno updateujete driver, search ovako automatski i pustite ga neko vrijeme da on to odradi. Vama će vjerovatno duže vremena trebati, pošto meni neće morati updateovat drivere, a i meni se isto to nedavno bilo desilo. Mislim, radio sam sad sistem sebi i meni se isto bilo desilo, tako da sam morao i ja ovo odraditi. Malo je duže vremena trebalo. Evo ga, znači meni je to brzo odradilo. I ništa, to je to, znači idemo cancel, ovdje možemo iz svega izići i morate da restartujete vaš računar. I poslije restartovanja treba bi vam, znači Minecraft će raditi 100%, ako ste sve uradili, ako ste sigurno sve uradili kako treba. I ako je bila riječ o ovome report crash, znači OpenGL. Ako nije ovo, onda je to već druga priča, onda to nema veze sa driverom. To je bilo to, nadam se da sam vam pomogao i pozdrav.